Muri iki gitondo ibisasu karundura byaguye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bityo abamwe mu baturage baturiye uyu mupaka uhuza iki gihugu cy'u Burundi na Kongo batangiye kugira ubwoba bukomeye. Aha ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nanjye ndaje ngo nkubwire ibiri kubera ahangaha ku kibuga cy'imirwano. Uyu munsi ni kwa gatanu tariki 5 z'uku kwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Nyemerera aya makuru tuyabane mu ngende nkubwira uko biramutse byifashe ahangaha ku kibuga cy'imirwano. Ni mu gihe tumaze iminsi turi kubona izi mande zombi zikomeje kurwanira aha kuri ubu butaka bwa Kongo, by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri ibi bice byegereye Uvira, aho bamwe batangiye kuvuga ko uyu mwaka byanze bikunze uyu mutwe w'amakabiri cyangwa se izi ntare za Sarambwe zigomba kwinjira muri Uvira nta kabuza. Ibi ngibi byose byanabaye ubwo ku munsi w'ejo washize hari kuwa kane tariki 4 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025, ubwo aba bayobozi b'ibi bihugu byegeranye, ubwo ndavuga umwe mu bayoboye iki gihugu cy'u Rwanda, ubwo ni Perezida Paul Kagame, aho yahuraga na mugenzi we uyoboye iki gihugu kiri kuberamo intambara, ubwo ni Felix Tshisekedi, aho bari bagiye gusinya amasezerano agamije kugarura amahoro muri iki gihugu, by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu cya DRC, aho turi kugenda tubona imirwano iri no kugenda igwamo abasivile benshi. Ari nako iki gisirikare cy'u Burundi nacyo cyaje gukora ibintu navuga ko byateye abantu benshi ubwoba. Ni mu gihe zimwe mu ngabo zarasaga bimwe mu bikompara cyangwa se mu bibombe binini cyane, ubwo bari bahagaze kuri uriya musozi uri hejuru ya Kamanyola, ubwo barasaga abangaba twavuga ko bahanganye. Ubwo ni kabiri gatatu byaje gutuma igisasu bari barikuye ikigwa ahantu hatuwe n'abaturage. Ibyo byose rero nibyo mbanje kukugeza kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi byutse bivugwa ahangaha ku kibuga cy'imirwano. Reka nkomeze kukwibutsa ko YouTube channel yacu ikiri yayindi Subiza TV, ahangaha nakubwira ko ariho bibera, bityo uze kunkundira untega amatwi. Turaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru wasobanukiwe neza ibyaramukiye ku kibuga cy'imirwano. Ubundi bimeze bite? Amaherezo y'ibi bintu cyangwa se y'iyi ntambara yumvikana ahangaha izarangira gute? Wowe urabibona ute? Ujya hasi muri komenti tugende duhurirayo, tugende tureba uko ahangaha bizarangira, cyane ko atari intambara turi kubona uyu munsi, ahubwo ari ibintu bimaze igihe. Ariko by'umwihariko muri iki cyumweru turi kugenda tubona ko iyi ntambara iri gusa nkaho ijya kungana n'iyabereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu ntangiriro z'uyu mwaka, hari muri Mutarama, ubwo umujyi wa Goma wafatwaga n'uyu mutwe w'amakabiri gatatu. Ni nayo mpamvu abantu benshi batangiye kuvuga ko Uvira byanze bikunze igomba kwinjirwamo n'izi ntare za Sarambwe. Ni mu gihe rero zikomeje guhangana n'uri huriro ry'izi ngabo rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, naho bafatanyije n'aba bandi twavuga ngo ni inyeshyamba z'abawazarendo. Si bo gusa, harimo n'abacancuro, yewe n'uyu mutwe wundi wa FDLR n'imbonerakure, yewe n'iki gisirikare cy'u Burundi. Ariko navuga ko uyu mutwe w'amakabiri gatatu ukomeje kubaha ikigwa ku rugamba. Si ukubahana gusa, bari no kubigisha. Ngaho ngera Volume ngende nkwibwirira ijambo kurindi. Turaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru wasobanukiwe neza ibyaramukiye ahangaha, by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ndakubwira ngo ahari kubera urugamba cyane ni muri ibi bice bya Katogota ndetse n'aha handi muri Kamanyola, aho abantu benshi bari bazi ko ahangaha nakubwira ko ingabo z'iki gihugu cya Kongo cyangwa se cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bari bazi ko ahangaha ngo bahatsimbuye uyu mutwe w'amakabiri gatatu, ariko ntibishoboka, haracyagenzurwa n'amakabiri gatatu. Ubaye wabonye ayo makuru, nakubwira ko ayo makuru atizewe. Ndacyabwira na wa wundi ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel ari bwo bwa mbere akaba atarakora subscribe cyangwa sabone, aka niko kanya keza ko kudusubscribinga, kubera ko kubana natwe aba ari umugisha ukomeye. Aha kandi naho ukora amakuru ya nyayo abavugirwa ahangaha, cyangwa se abagaragaza neza cyane ibyabereye kuri iki kibuga cy'imirwano. Nisere ko rero mwese tugiye kubana mumeze neza, ubwo batameze neza namwe mupolisana, ariko kandi byanze bikunze muraza kumera neza. Iyi ni imirwano rero iri kuba hagati y'uyu mutwe w'amakabiri gatatu n'izi ngabo
ziri huriro ry'izi ngabo zindi za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zishyigikiwe n'izi nyeshyamba z'abawazarendo hamwe n'izi ngabo z'iki gihugu cy'u Burundi, ari naho ugenda usanga ahangaha atari bo gusa twagiye tubona harimo n'abamayimayi yewe na FDLR. Ngira ngo abantu benshi barabazi ko abangaba twavuga ngo ni abaryakariho. Abangaba ubundi bakora ikiraka cyo kurasa bahawe amafaranga mbere, kubera ko n'ubundi bo ntacyo baba baramira. ari nabyo mpamvu abantu benshi bagarutse kuri iyi ntambara iri kubera ahangaha, by'umwihariko muri ibi bice tumaze iminsi twumvamo imirwano idasanzwe, aho bari gukubitwa inshuro nabo navuga ngo nta bikoresho bihagije bafite. ubwo ndi kuvuga izi ntare zasarambwe, nta kindi bari gukoresha usibye kuba babarusha imirwanire ndetse na tekinike yo ku rugamba. Ibi ngibi byose rero bikaba byanatumye hamwe hagomba gufatwa n'uyu mutwe wa mwaka 2023 dukurikije Kamanyola hiri ndetse n'ahangaha muri Katogota, nubwo hasanzwe hari mu biganza bya mwaka 2023, ariko nkurikije uko bari kugenda babacumacuma, ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo nakubwiye ko zimwe mu ngabo z'u Burundi zari zagiye zihungira muri Uvira, izindi zikambuka umupaka zirenga mu Burundi iwabo. Ibi rero biratangaza ko byanze bikunze n'ubundi abangaba bari kugenda bananirwa ku rugamba. ubwo ndi kuvuga ku ruhande rwa Tshisekedi, byanze bikunze ingabo ze ni hafi ya nazo. Ariko kandi biragenda bigaragara ko ibisasu bikomeje kumvikana kugeza mu misozi ya Burundi, aho ibingibi byagiye bigaragara ko hari n'ibindi bisasu byinshi byagiye bigwa mu kibaya cya Rusizi, aho ibi bisasu rero byagiye bishegesha bamwe mu baturage baturiye ahangaha. nakubwira hari kubera iyi mirwano idasanzwe aha muri Rusizi, kandi ibi bisasu byaguye ku butaka bw'u Burundi, ni nabwo byatumye bamwe mu baturage baturiye neza uyu mupaka bagira ubwoba cyane ko bamwe batagiye mu mirima nk'uko basanzwe bakora ubuhinzi bwabo, bitewe n'iturika ry'ibisasu ryumvikanye aha hantu. ni ibisasu rero byaguye hafi neza muri Rusizi. urabizi ko aha naho hari umupaka uhuza kiriya gihugu n'u Burundi. hashize iminsi yera kuri 2 amasasu n'ibisasu bya bombe bitigisa imijyi ya Katogota na Ruvungi. ahangaha nk'uko bigenda bigaragara ku kibuga cy'imirwano, ibi ngibi bikaba bigaragara ko hano muri Ruvungi na Kamanyola bigaragara ko ibintu bimeze nabi. ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo ku misozi ya Rugana, aha ni muri Gurupama ya Mwenga. ahangaha nk'uko musanzwe muhazi, abantu benshi bagenda ibi bice. aha kandi nkubwiye ahandi izi ngabo ziri kugenda zisatira zishaka gusunika abangaba bari kugenda barwana. ubwo ndi kuvuga uyu mutwe wa mwaka 2023 ndetse na FARDC, aho bari kugenda bashaka kubasunika, bashaka kubasohora. birumvikana hariya nta yindi nzira ihari usibye kuba bakwambuka umupaka berekeza mu Burundi cyangwa se muri Uvira. nagiye mbona aha handi nk'uko byagiye bigaragara ko ari kuri uyu mupaka hafi neza mu Burundi, winjiye mu Burundi ahubwo ni handi bita Cibitoke mu ntara ya Bujumbura. ubwoba ni bwinshi cyane, bamwe mu baturage bakaba bahangayitse ndetse bandi bakanahagarika kujya mu mirima batinya ko iriya mirwano yinjira mu ruhande rw'u Burundi. gusa nk'uko ibi bitangazwa na bimwe mu binyamakuru byagiye birebera hafi ibi bisasu byagiye bishaka kurenga imbibi aho byaturikaga, bagiye bagaragaza ko nta muntu wahaguye ku ruhande rw'u Burundi, ku musivile w'u Burundi, ariko kandi bagaragaza ko batabuze kugira ubwoba. gusa ikindi cyaje gutungurana ahangaha nuko bamwe mu banyekongo bahungaga imirwano begereye, ubwo ni bamwe begereye iriya mipaka ihuza u Rwanda
na kiriya gihugu ubwo twagiye tubabona binjira mu gihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo. Ariko ikindi cyaje gutangaza benshi kikanabavugisha ndetse abandi bakanabibariramo nuko hari izindi mpunzi nyinshi zahungaga iyi mirwano zishaka kurenga uriya mupaka ngo zinjire mu Burundi, bikaza kurangira bazimye ubuhungiro cyangwa se bazangiye neza. Akaba ari nayo mpamvu ibi ngibi byaje gutuma abantu benshi batabivugaho rumwe. Gusa ku ruhande rw'u Burundi ntacyo rurabivugaho ndetse nakubwira ko nta n'icyo rurabitangazaho. Ibi ngibi kandi byabereye ahangaha nk'uko bamwe mu batangabuhamya benshi bavuganye na social media y'u Burundi babitangaza, bakomeza bavuga ko byibuze ibisasu bigera kuri 3 byarasiwe i Kamanyola byaguye ku butaka bw'u Burundi hafi ya Katoki muri zone ya Rukana. Ahangaha nakubwira ko nta muntu n'umwe wahapfuye cyangwa se ngo hagire ibiyihangirikira kubera ko aho cyaguye nta hantu n'abantu bari bahari tuvuga ngo wenda hari abahatakarije ubuzima. Gusa amakuru arakomeza avuga ko abasirikare b'u Burundi bari mu misozi miremire ya Gurupama ya Mwengera. Ahangaha nakubwira ko baje kurasa bari hariya, ubwo barasaga basubiza ingabo z'amaka 3 zari ziri hariya i Kamanyola, biza gutuma igisasu kigwa ahantu hatuwe n'abantu cyane cyane nk'uko byagiye bigaragara ko ari nko mu birometero 15 aho uvuye aho igisasu cyaguye, naho bamwe mu baturage barahangaha bivugwa ko hari abashobora kuba banahatakarije ubuzima. Gusa kandi ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu, ubwo n'ejo hashize, Lawrence Kanyuka, ubwo birumvikana ejo hari kuwa kane n'ejo bundi yaho, ubwo birumvikana ko haciye umunsi cyangwa se umunsi n'igice. Ku mugoroba rero ku wa gatatu, Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'uyu mutwe w'amaka 3 yashyize ahagaragara itangazo rivuga ko abaturage 4 bishwe, abandi 6 bagakomereka mu duce twinshi twa Kamanyola, aho yavuze ko ibyo bisasu byaturutse ku birindiro by'Abarundi. Ubwo bikagaragaza ko iki kinyamakuru cya social media y'u Burundi ngo kitorohewe kugenzura ayo makuru mu bwisanzure. Abanyekongo kandi bahejejwe inyuma y'umupaka nyuma y'uko batse ubuhungiro cyangwa se nyuma y'uko basabye inzira kubera guhunga urusaku rw'amasasu ndetse n'imirwano yaberaga ahangaha muri ibi bice nagendaga nkubwira. Ku ruhande rw'inkombe za Kongo, imbonerakure z'urubyiruko, ubwo n'urubyiruko rubarizwa muri CNDD FDD, ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi, bashyigikiwe n'abasirikare b'Abarundi, babushije abanyekongo bahungaga kwambuka uruzi rwa Rusizi, aho guverinoma y'u Burundi ntacyo irabitangazaho ku mugaragaro nyuma ya biriya byose twagiye tubona. Gusa ibi byose nubwo biri kuba, ngira ngo ku munsi w'ejo ni nabwo hasinywe amasezerano agamije kugarura agahenge cyangwa se amahoro hagati y'izi mpande zombi. Ubwo igisirikare cya FARDC n'abangaba bahanganye ubwo n'intare za Sarambwe, birasabwa ko byibuze imirwano ihagarara mu ntara Kivu y'Amajyepfo, ntitwongere kumva y'ibintu bimeze nk'intambara mu ntara Kivu y'Amajyaruguru naho bikabuko. Ariko ibyo ngibyo ngewe nkanjye uri kugenda urebera bya hafi ibibera ahangaha ku kibuga cy'imirwano, ntacyo mbijeje rwose, ntacyo mbijeje, si rimwe si kabiri. Ahangaha bigaragara ko hari ibyo basinyiye hariya, baba bagiriye ibiganiro bigiye bitandukanye. Ngira ngo nyuma y'ibi ngibi cyangwa se mbere gatoya nsubiye nyuma, ngira ngo hari ibindi biganiro byaberaga ari Nairobi, Rwanda, ndetse n'ibi byiyongeraho i Katari. Ubwo niduha muri Katari, ngira ngo iyi mitwe yombi cyangwa se ubuyobozi bw'uyu mutwe w'amaka 3 ndetse n'ubuyobozi bwa Kinshasa baherutse kugira nayo ibiganiro bigiye bitandukanye bigamije kugarura agahenge cyangwa se gutanga agahenge muri ibi bice by'uburasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nta kintu na kimwe kigeze gihinduka. Hakiyongeraho n'ibi
ibi bindi biri kubera ahangaha i Washington DC, ubwo ni muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho abangaba n'ubundi bahujwe n'uyu mugabo uyobowe leta zunze ubumwe za Amerika, ubwo ni Donald Trump, ariko nabyo dutegereje ko hari icyo byatanga, ariko abantu benshi bari kugenda bavuga ko n'ubundi intambara yo itazareka kuba muri ibi bice bigiye bitandukanye. Gusa nanjye nkakubwira ko kuri iki kibuga mpari 5 kwa 5, wowe icyo usabwa ni kimwe, jya ukomeza unshyigikira ubana nanjye ari nakukora kuri share kugira ngo iyi nkuru igere ku bantu benshi bishoboka, ndetse babashe gusobanukirwa neza ibiba byabereye ahangaha ku kibuga cy'imirwano, cyane ko mpari ku bwanyu. Bityo rero munyereke urukundo, YouTube channel iracyari ya yindi ni Subiza TV. Ibitekerezo byanyu birakenewe muri comment, ari nako mu likinga inkuru tubashyiriraho umunsi ku wundi. Turajya tugenda tubirebesha amaso yacu, namwe mugende mureba neza cyane iba biri kubera aha ku kibuga cy'imirwano, by'umwihariko muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha navuga ko hari mu ntara y'Amajyepfo, ubwo umunsi twagiye tubona izi ntare za Sarambwe zafashe icyemezo cyo kwinjira muri Uvira, namwe muzaba muhari, muzaba mubireba, cyane ko ahangaha tuba twahageze nkaho namwe mugomba kuba muhibere. Niyo mpamvu babwira ngo iyi YouTube channel yitwa Subiza TV ni ikuraho amakuru aba yizewe, amakuru kandi abagezweho udashobora gusanga ahandi. Reka mbabwire ko mbakunda, kandi mbabwire ko turi busubire mu makuru yacu ari imbere, kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Mungu ababarikiye sana.